ukuthi i wrong nalento ukuthi uthatha umntwana ona 5 years umthathe ona 7 years umthathe uye naye esontweni i wrong lo mntwana akakabi nedi akakayenza decision ukuthi uhamba yipi isonto nesiyomenzela decision what if kule sonto uyehambayo ukuthi kuthengiswa ama soul kusho ukuthi lo mntwana lo uthe we7 years naye sekayithengisile isoul yakhe sekana 7 years kodwa umuntu ongale unganama phepha la South Africa uphetha ama review waphuzile and into engibhorayo ukuthi bathi baba bafika umuntu uyakwazi ukufika kayi5 ngelanga umuntu u1 azothatha ama reviews lapha eclinic kayi5 show ukuthi connection lento le you understand show ukuthi connected naye kushuthi kahle bona mabafika lapha ababi namakhadi nezinto uyobona ikhadi kanjani ungana ID South Africa first of all khumula uniform hambe nincambusana le ngangcabuzana ngeuniform mani bakudlula umuntu la anyeke athi uhlami no dade ngiba corrupt nosibongile ba corrupt uyothi abantwana baseKalfantein ba corrupt sesiyamasheka nathi singajoli ngicine bathi bayihanda ba 8 million what for sure sebayangidlula ne8 million manje cabanga hayi ikist manje kufe 42 kancane bayafuka if abaye ekhaya uNkulunkulu ne ashonile uLazaro yamazo Lazaro osephele uLazaro kunina athi uyafisa ukubona uNkulunkulu until uLazaro ashona ila uNkulunkulu avela khona khabo Lazaro athupha uLazaro la bamtshela khona uNkulunkulu ukuthi uLazaro sina 4 days 7 days simncwabile futhi sekayenuka la khona uNkulunkulu athi ngiboniseni la nemmeke khona so uyafika uNkulunkulu nanoma ushonile afika avusa uLazaro angazi ukuthi uyayena stand le point ami ukuthi yapi ufike uLazaro ashonile afika amvusa into engisho ukuthi now uyafika uba-retrench manje usitshela ukuthi is the end of the world afika uNkulunkulu akuvuse ngokushona kumsebenzi wakho ngiyakuthola lento uyisho you understand. Which one is this one? Sila 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 Location Sila 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 Location Sila Ewe Sila Etse Mira Eita Hola Conres Boga Let's roll Waza Just vibes Hola Live life Sila Location Sila Sila Bariyini mbutiso yawe xivutiso xa wena ya xivutiso xa we xenga engare ani xitivi lexi ngi xengaya ene ngina xiteva ve nawe wa xiteva xa ku ri na xenga xilo lexi loko ni xi khomile ni xi khomile hi mavoko amambirhi na xipa uba isitsongo swati okay ya ni xi khoma ni xi tshika okay anakuti Como stick veto swale uitalo udile ya dai i Karate Kid the new Karate Kid uyibonile iskipan hayi siyakhipha lapha but angalizakhipha ne but ngelihle ngemic okay ziyakhipha ne but angiboni ukuthi izohlula leya sekucaleni angiboni ukuthi izohlula leya sekucaleni mara mina into engichazile yazini they came with something different. Bright storyline is another storyline. Sure. And mauthi ya checka
that's why bathi Karate Kid legends Legends. because babalandele out yabona leyo nto ayilandile athi let me go ngasekugcineni. and call my friend Sure. le out le ukuthi yazi Karate Kid yokuqaleni Sure. China nenye intwana ye-American encane le ya nalo sure, madala ngiyacabanga. omunye kanje Yeah. sure ulandele out le seyikhulile manje la out le uyilande Yeah. ukuthi uzomfundisa ikarate ngala yase America mfethu yo that movie is nice Ay baba. nice yona Yo, inamasiva yo, mfana nale ntwana te oyifunde ngakhona like yazi ikhombani enye into ne ukuthi like noma umzali angathi My. noma umzali angathi ungayenzi into eso Yeah. ngoba lento le ukuwe Ikuwe, izokulandelela yeah. and uzogcina uyenza uyabona no Jackie Chan lapha akafuni ukwazi ukuthi lo mzali uyafuna Uyafuna, yeah. uzuyamtshela lo mzali ukuthi uyazi ukuthi angiyifuni lento uthi ya ngiyazi tasa ngiyenza vela ngenzele Ayi. wena ngenzela lo mfana Yeah. and angenzele yena ayi-1 ngenzela nawe ukuthi next time anga give up kuyentweni makayifuni Yeah. mfethu Mfethu. mara le mntana le yashaya bathu ba le champion yase America leyacala ithole kunalake lapha egcineni bala khona msha ngenye ikick le kick sho uthi umbambe ngayo abuya mhaka ngayo Yeah. baba ay woze ngathi udlala iGame of Fighters ale yashaya ke baba yo Ayishaya. and uyabona lapha bakufundisana uyabona le bayifundisana bayifundisa amandla nokudestroya le shayayo Yeah. mara le ntwana le bayifundisana I- skill, ukuhlakanipha yeah. neskill Yeah. kusho bayabonisa ukuthi impi sometimes ungaba iscore but umuntu aze ngokuhlakanipha Yeah. ite way Rome Mysterio abashanga khona ukule ungaka mara bashanga ngokuhlakanipha cause yabona le ntwana leyo uzubatshela ukuthi le kicking ithembile ngizamile one day yangishaya Yangishaya ngayo ngayo. bayenzani bamfundisa ukuthi let's trap him ukuthi semtrapa kanjani mfethu ukuthi le kick moya kuye uphinde umdaye uphinde umdakhe cause yena utshela ukuthi yokushaya ngithi hayi and lapha ngishaye lapha maka ekugcineni makamshaya ngayo leya kick leya ileya uyayikhumbula leya kick lokuthi ngimshaye kanje akanti hayi bakuzela ngeskill ngwana sesi batakukomba robo amsha ngenye into makancane guys hayi ni checkele le movies called Karate Kid Legends yo aziyakhipha lapha guys yes Fere we are back njengomgogo we are back bafethu just like not your father we are back we are here #Selap podcast and comedy bafethu yes this is your host bafethu ke ayena kana la madi a monna msepedi ga itša mapela na masatlhetše pisi ke nanana boy ke mokalepheko se se gonka ga se ke ke nna ke ngona ke agala ka modine matepe sa mtša keje ke moramphela la matlhako se ke go le sa maitšele mogaleana ke tšhabe ba ditekeno ba ke khampanako Nazi bafethu it's always bafethu know ukuthi the ship is too big bafethu I can't ride the ship alone bafethu so I'm having yona bafethu the vice captain of the ship bafethu ngikhuluma ngayi bafethu i-podcaster bafethu i-writer bafethu i-comedian bafethu i-thespian bafethu i-background actor bafethu give it up to one and only ndoto oyibiza Vandag ifika izolo bafethu timing bana basesi bana bakukwani bana bamali bana basikhwiza isilo xa vutomi i mun'wanati Yeah. i wo hlwaya wa xi vona lexi hayi yes bafethu it's always bafethu asambi sota on the ship bafethu we having our sponsors on the ship bafethu people who trying to attract bafethu ngikhuluma ngayo bafethu uDJ Sbu on the more fire bafethu nisibona sine energy kanje bafethu it's because of the more fire bafethu niyazi lena bafethu is the pushy passion bafethu lena ginger bafethu le bafethu cherry blossom bafethu blueberry bafethu ile carrot boy bafethu bathini flavor tone bafethu i-vitamin thing le bafethu on the corner there bafethu is the mother of all this bafethu the original bafethu yazi bafethu akamba i-one uDJ Sbu bafethu is also having the queen of the books bafethu Stephina Pasha bafethu yazi bafethu if you know bafethu want knowledge bafethu you want to ukuthi uhlakaniphe njengami bafethu you know ukuthi you have to scan the QR code to purchase the books bafethu ziyafika everywhere ezomathambi ngashilo ukuthi knowledge is everywhere bafethu so you can scan the QR code on the screen bafethu to get the books it doesn't matter ukuthi America Namibia
Zimbabwe bafethu, not Nigeria bafethu, maybe Malawi bafethu. Scan the QR code so that you can get the books bafethu. Yazi leyo bafethu. Unpredictable footstep bafethu, unstoppable destiny bafethu. Lena leza ngisiphethe lana bafethu, Beat That Fear volume 1 and volume 2 bafethu. Ungachayi. We are back bafethu with the sound Imbuyile. card bafethu. Hey silungisa la silungise khona sothini. Ubonile lo mjito uchintshile izinto lo thathe lezalazisa ngapha. Ha? Uyabona lama button lawo. Ukumelazela la wazela. So mara saspana the same. Just pana. It's the same just but you change ama-button. And inkinga ukuthi le is mouse presser la busy light ukubona ukuthi ze operator manje la uvela uyipress. Hey mara sothini. Ngese operator bafethu actually Sunday to right bafethu last week bafethu we supposed to have episode bafethu hey ifoni omunye umjita masisho ukuthi amafoni miswakhe bathi thina siyasenga thina siyasenga masikhuluma ukuthi amafoni miswakhe bathina hey sizenza ngcono kwasha kwacima kanjani bafethu yazini yazi before sicala bafethu kunenkinga eGalfontein guys. There is a problem, a huge problem esifisane nayo eGalfontein, which is crime bruh. Galfontein these days is especially Station 1. I don't know about amanye amagazi but ngikhulumela iKaslami Station 1 guys, we are facing a huge crime. This is a huge pandemic of crime because of people are getting hijacked, people are getting shot, people are getting stabbed guys. People are even scared these days to go out on their cars because of bayazi ukuthi mababe yalabantu bazakhomba ngebhama. I mean 3 days back bra ba hijack omunye umjita futhi ekrista bamthathela ngomoto bamthathelile but bamdubulile bathatha amafoni bamdubula lo mjita lo uyangithola esibhedlela after 3 days manje izolo kwayizolo bathatha umuntu bamhijack imoto yakhe bamkidnapa nemoto yakhe khona la eKasi mfethu just imagine bra bamthathela imoto yakhe bathi bahamba bayomlahla le 2 umjita the way bekadizi ngakhona akazi nokuthi ukuphi makabuza umuntu bathi uyabatshela ukuthi uyawuse 2 ambuza ukuthi ibhizi khona amkhomba ukuthi naye busy khona ambuza kuhambana ngamtshela ukuthi ngicela ukayijeka imoto bankidnapile kanje nekanje. Mara ekrist ama-patroller wethu aseGalfontein they managed to get the car back, you understand? Ngalobusuku lobo but they didn't sleep because the way i-crime is so huge ngakhona they manage ukuthi babathole ama-patroller ukuthi bakwazi ukupatroller so guys angazi ukuthi how police can help us but I so wish ukuthi police amaphoyisa angafaka isandla because of we are facing a huge pandemic on this i-crime inkulu. Cabanga lento engikhuluma yenzeke ngo8 lo muntu bamhijack ngo8 ile ngikhuluma ukuthi bamhijack bangikidnapa nemoto ngo8 bebe ukuthi umuntu makwazi kuyenza nge8 o'clock akasasabi next 8 o'clock guys it means you are no longer safe lana eKasi. Abantu bavuka ngabo 4 bayaphuma lana, what about them? So mina ngazi ukuthi police amaphoyisa angafaka isandla ekrist angasithumela ama-patroller or ekrist lama-patroller akapatroller la eKasi ekrist nabo abancede bakwazi ukuhamba ngeimoto. We understand because nabo bayapatroller but they don't have those weapons ukuthi nabo bayakwazi ukusivikela umuntu mangaza ngesibhamu because we don't know ukuthi banebhama. I don't think ukuthi kunepatroller nesibhamu, you understand? So we seeking help. We are facing a huge problem of crime eGalfontein guys. Kuningi crime ibhaya mfethu like i-crime yiningi mfethu angazi ukuthi like singayenzani ukuprevent i-crime mfethu. Hayi first of all maybe singafaka ama-bomb gate thina la eKasi ethu prevent i-crime ukufaka ama-bomb gate because labantu bahamba ngemoto. Uyabona ukuthi masingafaka ama-bomb gate kunalo kulabo nabathatha advantage because bayabona ukuthi iKasi lethu phela liweek. iKasi lethu phela cabanga umuntu okazi ukubambiwa inkunzi ngo8 uyabona ukuthi la iKasi ukuthi yabaphakama leKasi leli bazilwele that's why bakwazi ukufika ngapha bezenzele 8 o'clock akusisikhathi sokubamba umuntu inkunzi leyo ukuthi hijack imoto ngo8 o'clock. Hawa guys sakhuluma ngecrime so uzwile le story lesasithembisa moli lesi se riding ese cash in transit ukuthi like balentuzana
ukubashaya imoto emali lapha phakathi lapha ya Easy. lapha ngaphandle mabaphuma kune imoto ezi3 ezitshayisile zibe ku accident basolela ukuthi yizwe engathi yizwe lezi bezishaya le moto emali leya bebasola ukuthi engathi bezibaleka or kanjani I don't zinjani imoto zakhona engathi Mercedes nazi iMercedes vele yiyo phela beyidubula la iMercedes tasanye ukubuza ukuthi iMercedes nani konje nale moto le yena nevan iMercedes nevan white even akhona benamajite emuva oh shu yeah na riding ngakho nazi yabona izishayisile la ngaphandle ingase Winnie Mandela sure ngiyabona le Winnie Mandela drive le Mercedes le akusiyo le hayi iMercedes yakhona yena ngithinya ukudlala ivideo yakhona iMercedes yakhona yena inkulu ungakhokhi ungisendela lama photo lawo because siyabona la abantu bona baboni le because le Mercedes yakhona yona inkulu than le yanyiwa la ayiwayi abantu basithola nini isikhathi ngiyathatha ama mic Una baki we. Kela baki. Una baki. Abapaleji. Una li baki li ML. ML KA. Kela ML. KML. K. uyayibona le ngozi ngiyayibona kusho hey wena shuthi kahle babafuna ukuyithatha le riding le isangena ingakangeni phakathi usho ukuthi abayimelanga iphuma uyabona engathi beyingena le riding le uyayithola uyayizwa nele mshayethini area batsanzekile shuthi like bebafuna ukuyivalela lapha before ingene ibayishaye before ingena basuke bavala shuthi bahlulekile kanjalo ngoba lapha phakathi kugcwele abantu izinto ezikanjalo I wonder lezi bakhone kanjani lezi ama security because most of the people laba baropayo abaphumelela ngeimali phela umuntu ahamba ngemali kodwa awunama number kakarabo which ukarabo lo sebenza spa KB no kene mina nginawo lapha ya Let's connect. Let's get Bluetooth simfonele simbuza ngalesini because he's working at Mall of the Days. Yeah. Yes. Ayishanginawo mina mafoni. Ma crime inkulu mfethi, crime inkulu angazi. My crime. Crime inkulu. Crime. Yena namanje manje siya kuma December abantu bafuna imali vele abantu laba ama trans bathini transit cash in transit abantu bamabank abantu barede bamashop obande futhi shoplifting not even shoplifting bazongena manje uzozwa manje bathi bangenile Shoprite babakhomba ngebhamba bavula mama bathina amathili bathatha imali bahamba uDecember manje bafuna imali abantu uyangithola wonke umuntu kumele abakhefulu manje icrime iba high yabona lento ezuyisayithu ukuthi nathi izolo labatshontshela umuntu imoto ngo8 icrime high manje wonke umuntu kumele abakhefulu uDecember bafuna imali abantu laba yes kujoda ukuthi manje sewuza ukuthi akabo sibanibani kungeneliwe bazoza lapho phela manje sebeza lapho mfethu bese sifikile zazinja lezi sibhale sike sangenela nathi la room by room bangena lezi zinja sibhale lento lebathi bhakla la uzobona khona ukuthi bhakla kusindex uzothi protectile hayi bhakla especially late thwa ikhiya kanje yabo ukuthi gate yami ikhiya kanjani sure kusinex le ibhakla banohlephule bafi angithi lento le bayivurele la riding embobeni bathini iframe sure so mawuthetha ingene lapha embobeni iframe mabafika bona bafika ngegroup yazi group ngisho ukuthi ayazi mara wazi ukuthi group ayinsimbi le flat la then mayiza ngaphi bakanje sure babamba yona bayifaka lapha ya bese bathi
lento le yangithise eframini Sure. lento iyovela ishale eframe ithi qho ephuma lento le mayiphumile umnyango wazi ukuthi akuso next Yes. umnyango abawuza Banopho. la bangiqalisele khona le bike la kamnake beyithi mayikhiya ile beyikhiya kanje mara beyithi yona beyikhwahla khwahla la majita semde bavele omunye ubambe ngapha omunye abamba bathi sithi 1 2 3 qhu ngathi ngathi asibali hayi Yes. Kahle abantu mabayifuna le mali like bayilanda ngazonke indlela. Bathola bafuna wonke amakhono wakho. baphethe nento ebonisayo ukuthi if ngaleso sikhathi ngabe bengingakabhayi bengingakabi ne-flat screen la ukuthi flat screen iva TV plasma ngathi ayirumini ecala lapha kuhlala khona uRix bekuhlala umunye umama ane TV plasma so le mama la yothe mangena ngada thina besingazi ngalento lezi zamashoot uthena mangena abiza umuntu afaka lento yamashoot ukuthi uyokufaka insimbi kanje ngithola sure mabathi bathema bekwazi ukuvula ibhagi bathi ukuvula umnyango phela bayabona abayashoot awufaka ishooter lo mina ngithi bazo give up sibali labantu labashala umnyango la phansi kanje ngale prop bayiphethe lokho bathi angena bathatha TV bava hayi sinamathimba ngawo alisiyazeka sibali shuthi like yo ngazonke indlela kade mazihluleka kulo company ziphule company ziphule especially flat screen bezifuna sibali angazi ukuthi bekunani ku flat screen bekunalento ledumile le ukuthi bathi ngathi la emuva ko flat screen ngathi kunama drugs or in I don't know kunento yenza drugs usho ukuthi abantu bathatha ama TV wethu bayawabhema apha mama TV wethu yo akuvi cabanga umuntu athatha TV ye7,000 for ukuthi athatha le powder esemuva ukuthi abe ne plug le plug leyo umshaba maybe angazi asithi le 20 asithi le 24 hours cabanga sephelile 7,000 gone 24 hours abantu ba expensive baphe 7,000 ngelanga uthini wena uthini wena yes yo mara congratulations kulabantu laba bakwazi ukuba defeat lama security lawa is rare as I say these days ukuthi is rare ukuthi uthole bathi ama security defeat ama criminals while they are trying to rob them cash is rare congratulations to them nakhona maybe ne escort bese ifikile maybe mara ngibona ama comment abanye bathi leya easy leya moto easy leya escort abayilungu that's why bakwazi kuba khona because abelungu abagala amabhuni abana ndaba ukuthi ngisho umntana endlini ungazana manje bathi bakulandela amahata wasawulifana awazi ukuthi sibali ulemajimbeni uyavaya lezi ukuthi uzokhipha ama 20 rand ngathi laba abalanyeke sibabize ngegama uyavaya yes mfethu hayi crime uyibonile dayede sakhuluma ngecrime inkulu le mara ngayiviola lapha ngikwazi ngefunda ifair crime sibali kunenye dayede ngebhasi sivale story bus wangathi ufuna kwala mangithi bus no like ngiyamangala ukuthi like ibhasi ubangazo yini wamangala we ebhasi nera batshontshe ibhasi hayi listen okay ithi N1 boxers of N1 boxers of antiretroviral ARVs, drugs and other prescription medicine were found among the wreckage of cross-border bus that crashed on N1 near Makado, claiming at last 42 lives. The bus traveling from Gqeberha in Eastern Cape to Harare, Zimbabwe, overturned late Sunday night after veering off the road, leaving multiple fatalities and thousands injuries at the scene. Uyayizwa lengozi? Yeah, yes. So la ma drugs la transport
amaphilisi ama-drugs mina amaphilisi yeah sho ukuthi bebawatshontsha ngapha yazi why ngithi ama-drugs eh obvious like awekho emthethweni obvious the wabathathe engakhona no mara beside angekho emthethweni bathini e-America amaphilisi they call them drugs. Oh Kasi ngikubuza ukuthi when you say drugs meaning amaphilisi na yeah ibona lengozi ngiyayizwa lengozi. so usho ukuthi lana ama-direct konje bengifuna ukuthini bese kuphi usangitshela ngama-drugs bengiyelento bengifuna ukuthi lana kusho ukuthi njengoba i-South Africa ikhala ngokuthi ama-ARVs awekho la e-South Africa. Nokujesho esibe sisakhuluma last sithi abantu abacosha la ema-clinic uyangithola abacosha la ema-clinic ngoba nginqe ukuthi abana ma-ID mabafika lapha ama-clinic noma banganama ID bafika bathatha ama-ARVs bese bayahamba bese abantu bethu ngapha abagulayo bayaya lapha esibhedlela abanama ID bafika e-clinic or esibhedlela bafika ama-ARVs aphelile bese uyohlala yena nganama ARV uyogula bese kodwa umuntu ongale unganama phepha la eSouth Africa uphethe ama ARV waphuzile and into engibhorayo ukuthi bathi bafika umuntu uyakwazi ukufika kayi5 ngelanga umuntu oyi1 azothatha ama ARVs lapha eclinic kayi5 show ukuthi connection into le you understand show ukuthi connected naye kushuthi kahle bona mabafika lapha ababi namakhadi nezinto uyobona ikhadi kanjani ungana ID eSouth Africa first of all uyathola cabanga manje lama ARV lawo bathi lamaphilisi lawa angaka abawathathile ukuthi abangaka mabathatha amaphilisi abantu abangaka la eSouth Africa imagine mabafika ngale bona bahlezi bathi babasichomela bathi thina ngapha eCountrynator sigula kodwa manje naba batshontsha amaphilisi wethu maba bangaguli yes thina ngapha bayagula abantu bethu kodwa bayethola treatment khona manje niyisaphi treatment entu nitshontsha nini i-treatment engaka phela maningi lamaphilisi lawa asibali mara I feel ukuthi engathi like defeatekile abantu bangaphandle phela like namhla uMoledi bekangithuma ukuthi ngiyomcovela amaphilisi lapha eclinic lapha like mawungena ungena nge-ID yakho ane mawungena phakathi ku-clean mfethu like ukufu angihlalanga nesikhathi kumele kube njalo into engisho ukuthi cabanga thina besivuka la sibali sivuka ngo4 ngikhapha ngithabiseni masifika lapha sithola abantu bangaka ngo4 wona usitshela ukuthi uba number 1 uthola bangaka usitshela ukuthi abantu bala kanti hayi kucela abantu abangala sibali manje akusana umuntu ovuka ngo4 eclinic umuntu uyakwazi ukuzivukela ngo8 ayisomntana eclinic ngoba kushaya umoya abasekho labantu labaya you understand babhizi lapha sithi amanesi wethu awabasebenzi ayakhathala ayenzani kanti bakhathaza yilabantu laba bengekho ngaba bangapha ku right manje makukanje ushaya umoya wonke umuntu mama makalimele manje angakwazi ukuye eclinic angakwazi ukuye esibhedlela silokhu sithi ibhedlela kuyagcwala ibhedlela ibhedlela abasebenzi kuyagcwala lapha yes abantu bayagcwala nakusabantu bangayisigcwele ngayiye emhlabeni abantu labacela ukungidlula thina ngicine bathi ba8 million what for sure sebayangidlula ne8 million manje cabanga hayi at manje kufe 42 kancane bayafuka if abaye ekhaya uNkulunkulu lento leyaqala bayilungisile mara safuna igazi futhi hawa walento inenkinga le guys hayi igazi lomvali igazi lomvali uthini wena ngiyakutshela wena ayifuna igazi straight bengithi mhlawumbe ndayide ngiready yadlala so lento ngisho wena ama-comment abantu babasho kanjani ukuthi labantu laba ikristu bayafuka cause ulena lana uthini ulisiba lisiba malahlela yeba malahlela sasa uyalahlela lana malahlela ulahlela ibha uthi these people think our ancestors are sleeping they steal our stuff and they are wrecked countries
what were they going to do with the pills? Is it their relish? They always claim that South Africa have AIDS. Lento bengisho. As we agree, is the sign they don't have AIDS. Where were they taking the pills? Are they going to feed them or what? Nonsense. So mina ngine question mara bengisayibeka le question la. Mike is fine. Oh bengisayihlanganisa le question la encondweni yami mara angazi ukuthi ngiyibeka kanjani. Yeah. A question nami ithi like the way baba defeating ngakhona labantu baba defeating ngaphandle egedini not phakathi ngoba if like egedini bokungangeni bongena nje mahala angithi phakathi bayakhona ukubathenga lapha angazi if like ngiyakubamba la uyakhona uyangibamba ne kanti angithi into ebayenza manje ukuze babadefeat manje baqale egedini into ebayenzile ukuthi manje mangena egedini ungena ngeID sure cause ngale phela kusho khona ukuthi lo makakwazi ukungidlula lapha ethatha amaphilisi ayi5 ngelanga usho khona ukuthi kune connection phakathi. Yes. You understand? Lo muntu makwazi kuyo prevent angabuye eSouth Africa. Kusho khona ukuthi kune connection phakathi. Upreventa kanjani angabuye eSouth Africa? Uyivula kanjani ifile angabuye eSouth Africa? Makwazi kuyisa umntwana ngale yangana file. Kusho ukuthi kune connection phakathi. Bayadla ngale phakathi ngapha. So that's why bayiqale egate manje. Baphenduka amaphoyisa ngayo. Oh, shenge bribe yawo yabona manje. Hey ya ne amakhata wethu. Hey, ara ngikutshelile last ukuthi ngitshela wena ukuthi thina phela siplay amaphoyisa thi amaphoyisa awesebenzi. Uyeza amaphoyisa agcina yenza yini ukuthi athathe ibribe? Ngikutshela. Amajaji. Cause yeza amaphoyisa manje masizothi wena uyatshontsha. Azofika amaphoyisa akuthatha akubopha ngithi. Uyahlupha emhlaba emphakathini. Siyakuthatha siyakubopha. So kusejele. Mase kusejele thina ezamaphoyisa soyenzile umsebenzi ukuthi sikubophe siyisejele. Into kumele enzeke manje ithatha i-decision i-court. Mafika lapha e-court i-judge baye bribe. Nombopha nge-evidence ne. Yeah. Mafika ngale e-court ya bribe le evidence le yalahleka. Mawuzabathi docket yalahleka. Kanti ayicali lahleke police station before ifika le phambili. Police station kunamanye ama case mabayabona ukuthi la masingawabamba thina. Masingathi siyenza kanje sizojumpisa. That's why bambeka lo muntu ba court mafika ngale court ama judge bacala ama bribe judge naye yazi judge mathi 50,000 seyazi ukuthi uyopha wena i-comment lapha police station i10,000 ukuthi docket ilahleke. You understand? So sesibeka bani labantu laba bama-arrestile e-riskini. So ngcono next time manisibiza sithi sizoma-arrest 30,000 sami. Cause somthatha simise ejele sirisk impilo yethu one day sofika lapha sidubule lo muntu siyifamous. Ngcono sithatha imali sami. So ama-criminal amakhulu ahleli ngale parliament, ahleli ngale ama-judge, ahleli ngale ama-president, ama-minister. Yena lokuthi amaphoyisa mara nawo ke nawo hayi. Angale ngiyakhulumela mara hayi kake abantu laba. Thatha umuntu la mafika leni ufuna 500 yabuye. Yeah. Obere wamfune malini aye. Bazomfuna imali bamthatha babiza idudule imdeport. Yeah. Abuyelekile. Oh okay. Ngiyakuthola. Mina angithi bese igebengwini la ngithi. Nazi negebengu. Haw. Nazi negebengu umuntu wayamthatha athengisa insango mawufike le bathi sicela 2,000. Abaneke 2,000 bahamba. Okay. Wayibona. So wamele bamthatha. Abanye bona lamaphoyisa le igodi zensango igodi zawo. Bathatha bahamba badiza. Igodi sakhe sokuthi lo Sneeman le kusho if wena uthengisa insango uthengisela mina ezihadi. Mina yimi ukudeliver insango. Kodwa ukuthi ngihamba ngithatha la ebantwini mangifika ngideliver la kuwena uwebhayisayo. Asiyistoki profit ebhaya noma singafaka into engaka sithi 5 rand asiyistoki lento le. Ngeke uhlupha amaphoyisa cause mafika lapha wena ufonela mina. Wena was next way.
Cabanga ukuthi abantu bazela ukudlala la emhlabeni. Abantu bayadlala ngaphandle thina sihleli siloko sikhuluma Yes, ngabantu yes. abadlala. Bayadlala abantu. kahle kahle amahata nawavula amabhizinisi la ngaphandle la. Oh. Business nayo bhe. Futhi insango engcono. Ayifani nama drugs. Bona mabothathe lama drugs bonza nawo bawenza lesemi kanti. Angazi ukuthi benza. Wakati le ndaba bawenza lama drugs. Angina mina ngizangawothi tsango. Phela insango kusama drugs. Ngeke. Usakhuluma ngecrime mfethu. Icrime iza ngazonke indlela. Yena sibalele mic awu zokunyanyisa. Okay, sorry. Icrime iza ngazo angisayijwayelanga ngithi. Iza ngazonke indlela icrime mfethu. Manje shokuthini? Like if akusukutshontshwa kwemali akusuhijackwa ukulahleka kwabantu angazi ngizothi ngithola nawo manje abantwana balahlekile omunye wase Winnie Mandela wathi owami una 16 omunye wase Enoch Park bathi ubani kama lakhe ngiyalikhohlwa umurlong Vula lento kafana science next. Ngiyayivula naye. Umurlong. Awu wase Enoch Park. Balahlekile. Bavele balahleka. Balahlekile abantwana bathi. A case of a missing person has been registered at Enoch Park police station following the 12-year-old disappearance of a girl Murlong Diamond Litlalo from Val Road, Enoch Park, Captain Park, 1618. She was last seen at Enoch Park, Captain Park on Saturday, 18 October. Last seen wearing pink top, black shoe, black bag. Yeah. Anyone might have information that may help in locating Litlalo may contact Enoch Park police station. Yeah, and etc. Kanjalo vele bayalahleka manje. No sewini kanjalo nje. Case of a missing person has been registered at Tembisa police station. Rabasuthu following the disappearance of a 16-year-old female Owami Malumla from Winnie Mandela, Tembisa, 1632. Omubani? Malumla. Oh. She was last seen at Tlamatlama section, Tembisa, on Friday, 17 October. Last seen wearing Tembisa high school uniform. Anyone might have information that may help in locating Malumla may contact the Enoch Park police station. Umntwana esikolo. Yes, bra. Just imagine naye loya obvious umntwana esikolo lona 12 years. Naye leyo nathoma ngisafuna ukubuza ukuthi leyo una how many years? 12 years amatata bayapha abantwana bethu matata. Bra. And itu abanye bayatholakala inkinga ngisiphetanga lesi abanye bayatholakala bomara ba rich police station. And noma bathola bababuza ukuthi bakuphi bathini? Bathe akabakwazi endlini mara amagama abazali bayabapha ukuthi nawo amagama abazali. Kunalo bebamthole nini ngalesa sikhathi besesisime kancane. I think naye bamthole bathi utoxicated bamthole ngade I think angaza minzini ngama drugs umntwana akakwazi ukukhuluma bamsendela bayisendela egroupini bathi naye bamthole rubber rich thina ngumuntu asazi wase nomunye naye bamthole angazi omunye mama othi umthole eJarden yakhe konzakalana ngaye mfethu mara naye yabona lento le yabantwana naye iseza ngithobola umkhonazo yeza kancane ngama secret nale yabantwana oseza ngithi ucale ngama drugs athi abantu bana eParliament asifuna ukubasho ngamagama azowuya umkhonazo iseza naye nale human trafficking ukuthi abantwana bethu bayaphi phela nyeke kuzolahleka abantwana abangaka this year bafethu kulahleka abantwana abayi more than 5000 angifuni kunitshela manga if you can check ama abathina ama statistics elesilungu nyasithanda mara amagama khona mani ngacheka lapho na lama stars
Akusasa master sticks manje sekwa touch. Manje ngacheka ngizobona ukuthi baningi abantwana balahlekile this year guys, baningi yo bayaphila abantwana hawa and kube noma umuntu amdala uzoselela ukuthi uye emalunde or kuphi manje umntwana manje ngeke umuntu bapost emisingi aye emalunde yo guys asiphakameni asenzeni something angeke mfethu I don't mina esayidini lami I don't think ukuthi umuntu bazompost ukuthi like aye emalunde baceda bathi uyamisa like ulahlekile. Inkinga nakhona naye lo emalunde the day alahleka angeke uzwazi ukuthi emalunde ulahlekile bazomreport ukuthi ulahlekile. Mina isoconvince abantwana ukuthi nabazali ukuthi ekist umntwana mabona ukuthi uyajola ulingene ukuthi uyajola after 18 years ifela le malunde mtshele ukuthi mntana mina ngicela ungitshele ukuthi wena la kuphi umbonisa nomuntu wakhe emafotheni ngazi ukuthi mawuhambile ifa umntwana ufunela kuphi safe kanjani because wena uyahamba manje utshela umzali wakho ukuthi usaba ukumtshela if uyafa le or lese ba kidnap uya kwa boyfriend yakho ukidnap abantu ongabazi bese uyalahleka. Thina sithi hayi vele lo ujahela ukuhamba 3 days bese uzobuye kanti umntana ukidnapiwe le or umntana ku boyfriend isikhathi sidliwa amagundwani seka sabona ukubuya endlini ngoba mabuzo uthi ubuyaphi wena you know izinto ezikanjalo ceda umntana ucabanga ukuthi umissing kanti hayi usemalundu usabe ukubuya ekhaya because of wena. Hayi kumele kwenze something ngalento le hayi angeke eish yo hawa mfethu hayi makulungiswe yini eSouth Africa hayi talking about ukulungisa uyabona kunabanye bayilungisa ungizo uyalungisa uyibonile ivideo kangizwe sekalungisa konke akaselungisa namagenje kuphela ngizofix i-countries bali bebajola estratini What's on yeah, when ingane zesikole lapho usunwesha yabona umsuno usomisi hey awuyafuna lungisa ungize isibali akafuni ukuza mara uyalungisa but I think like ngezinye indlela angazi ukuthi ngayibeka kanjani ne but not kube bangayilungisa ngale ndlela leya asazi ukuthi lo muntu la umuntu omdala war kanjani na what if yena banga yang esikolweni ngalelo langa lelo or ungena kwesinye isikolo uphume early uzocheck udali into besisho ukuthi umuntu uyojola simvumeleleni ukuthi maka above leyo age lokujola ajole. Ungizwile ukuthi ngitheni mase ngikhuluma lesa statement leso ngithe after 18 now uyayisho ukuthi mase above ukuthi ajole leya ugcweka uniform ngiyayiza le point ebekayo ne ukuthi uthola ukuthi le mntwana leya maybe naye ingena same scale naye lo mntwana mara le mntwana yona today ayang scale so uthe after school alanda lo mntwana so into ungizwa ikhalalayo ukuthi why ngeuniform true why uyabona ukujola yes ningajola but guys ngeuniform nathi yabona nathi ulena bewuthi mawujola ubamba icherry ngefika uzobona imoto kaNash imala ezokutshela ukuthi hayi ngeuniform yami nomaduma ezokutshela ukuthi hayi ngeuniform yami ungazojola ngeuniform amani nekhumula uniform hambe nincabusana le ngangcabuzana ngeuniform mani because mani bakudlula umuntu la anyeke athi uhlami no dade ngiba corrupt
nosibongile ba corrupt Oh, uyothi bazothi- abantwana baseKalfantein ba corrupt yeah sesiyamosheka nathi singajoli yamagamethu ayamosheka emphakathini uyangithola into Okay. uMr Maduma bekahlezi as-advise yona kwaSemi lathi angali ukuthi nijole bafana bami kodwa hambani notshintsha ama uniform lo muntu wakho uhamba uyemcheka uchintshile uniform yonke into true uyangithola yeah noma impi hamba uyotshintsha uniform bese siyolwa la estradini sigwazana Yeah. singazogwazana ngeuniform Uniform. uyangithola lento lekufunisela nakuthi in future noma you respect your uniform nasemsebenzini kumele you must respect your uniform anyeke ngithi manje ngisebenza spa bese ngiqeda ukuchayisa lana bese ngene etavern ngeuniform yespa yeah ukudisrespect ispa kanjalo what if something happen lana bayagwaza ugcoka uniform yespa or lese bayakushaya lana sithatha ama video bese le video bese posta ngeke sithi uhlami so abantu basespa banedlami basuka emsebenzini abahayi nasendlini mangene la tavern bafika bashaya abantu eish thina espa noma singaphuzi amagama ethu amoshekile wayibona ngiyayizwa sure ngiyayizwa so uyafika right ungizwe ngiyayizwa eish ene leyo uthola ukuthi indala kule yamntwana ngeke ukuthi wena momdala kumntwana sho ukuthi awudla amahloni mina nomntwana esikole agcoka uniform wena ungangeni la sikole sho ukuthi mina manje kanje ngaba nesibindi sokuthi ngiyolanda umntwana esikolweni ngina 30 years eish uyahleka ngisithulele mina anginolutho usabayelelani manje makalungise i-country shem makalungise ingizwe shem yeah makalungise shem next time bazofunda nabo ukuthi hayi akujolo nge-uniform yeah yabona uphetheni yena ngiphethe nenye eh ngiphethe ngihlangane nomunye umtshita today sure lo mtshita lo like bengiplome naye si askisi lo mtshita lo bengiplome naye yangithola before ngingena phakathi esikolo yangithola siringa lo mtshita ubuye esipanini lo mtshita masaplome kanjalo kuvele enye itsotsi yangithola not itsotsi umunye umtshita ngiteko ngikhuluma ngakhona nizokuxolela kuvele omunye umtshita lo mtshita lo akhuluma athi epa manje mangifuna ukushaya i-PDP ngashaya nginama fingerprint yangithola umtshita angam-understand ukuthi angithi akafuni ukuthi wonke umuntu abone ukuthi kukhuluma ngani athi mangifuna ukushaya i-PDP nginama fingerprint ngashaya i-PDP na athi awana athi criminal record yangithola amtshita athi mthambo ungashava awututhi izinto ezikanjalo athi esipaningi esipanayo siyangikhathaza ngifuna ukungenela ama-Uber manje yangithola izinto ezikanjalo maye sesakhulu lo mtshita lo avaya sagcina sesikhuluma thina saxoxa ngale indaba le ama-Uber le yangithola athi hawu umtshita ufuna ukuqala i-family business ufuna ukuvela aphume ema-Ubeni aphuma esipanini athole sekathole idayiding ijob ema-Ubeni yangithola sekashota nge-PDF nje kuphela PDP nje kuphela sakhuluma fela ngathi hayi ungaveli uyeke isipani what if zingaspaneli lezi zinto lezi zama-Uber yangithola zinokubhayizisa sometimes ungcono like wena uthole maybe ushaya part time kayiso yacava maybe le mali yahlanganisa uzitholele i-Uber yakho i-Uber yakho self yangithola ukuthi mhlambe mawusesipanini ngapho ucava ukuthi off uyazishayela i-Uber yakho uyi-one yangithola awuhluphi umuntu maybe leya Uber izokugayenya i-Uber ukuthi omunye umuntu akuspanele yangithola sakhuluma kamnandi maye mina la engcondweni yami kucike lento le ukuthi upa une criminal record yangithola maye mina ngi-interested ku-story sakho ukuthi uyithole kanjani leya criminal record maye makaloku yakhuluma uyasho ukuthi angithole 10 years ago ngendaba ze-shoplifting izinto ezikanjani
ngindaba ze shoplifting kanjalo yangithola maye ngisafuna mina life yamanje sengifuna uyangithola ukubangena kulezi zinto lezi ama Uber izinto ezikanjalo ngathi manje urhulumeni lami mina ngamcocela ukuthi ya ngishaya izinto ezikanjalo ama podcast izinto ezikanjalo yangithola maye wena awumind ukutshela umhlaba wonke istory sakho esempilo yakho na athi mina ngimind awuthami izinto ezikanjalo yangithola mina ngifree nokuthi like iyenzakaleni empilweni yami mina ngumuntu engizikhulumelayo nje yangithola maye umjita ucova ama number phone wami nami ngacova ama number phone wakhe athi one day maka free off feel angajabulela ukuthi feel ashare abantu istory sakhe ukuthi ekhambeni ngempilo yakhe khambeni from la uqale kanjani kulento ayithunile kuze la akhona manje yangithola alright manje why nithi yangayeki ispan like izinto zama Uber like lento le yama Uber sometimes ifana nama taxi yazwa ngithi ifana nama taxi angithi kwamele ucheckise ngiyangithola thola ukuthi umuntu ufuna boma 3 point something a week ufuna boma 4 point something a week thola ukuthi maybe akuspaniko and plus wena usaqala lapha ya awucavi next yangithola manje uzobhayizisa ukucheckisa ngapha kwamele uhlanganise ukucheckisa thola ukuthi wena uhlanganisa ukucheckisa nje kuphela egazol manje kwamele uyohereza yokuthi wena udla kwamele uyohereza akanandaba nawe until wena month end angazi if you understand understand ngifuna ukwazi ukuthi le experience oyikhulumayo wena uyithatha va le experience oyikhulumayo le experience engikhulumayo ngithatha kuMkhurupman uSthu usebenza ubani uSthu first of all uSthu usebenza umama kathathu okay asiyeke ke lapha sure angazi ukuthi ngayibeka kanjani sometimes we mustn't be fear angazi ukuthi ngibeke kanjani we must not fear to start something new, to leave the old thing to start something new. Yes, he might leave his job and start the Uber thing and fail. He might start the Uber thing and get success. Sometimes Pastor Sikit always say to some other people, their success is in their retrenchment. Angazi ukuthi understand. Kunabanye abantu kuze babe successful kumele baba retrench emsebenzini kumele babaxoshwe emsebenzini. First of all, I know someone la in our street waxoshwe emsebenzini but now he's successful, he's having his own business, he's having his own cars, his own taxis. So there are some other people his success is based on retrenchment. Unkulu isuccess yakho kumele wena ukuthi uyeke le msebenzi la yabelungu uqale into yakho uNkulunkulu akunike yona. Understand? Uyakwazi kuNkulunkulu ukuma akumele until bakuxosha because uNkulunkulu uyafika ungamela afike no social. That's how he works. Ufika ngesikhathi sakhe akafiki ngesikhathi sakho. Even no bathu bani wafika shonile uLazaro. Yamazi uLazaro. Osephaphele. uLazaro kunini athi uyafisa ukubona uNkulunkulu until uLazaro ashona ila uNkulunkulu avela khona khabo Lazaro athupho Lazaro laba bamtshela khona uNkulunkulu ukuthi uLazaro sina 4 days 7 days simncwabile futhi sekayenuka la khona uNkulunkulu athi ngiboniseni la nemmeke khona. So uyafika uNkulunkulu nanoma ushoni afika avusa uLazaro. Angazi ukuthi uyayena stand le point ami ukuthi yapi ufike uLazaro ashonile afika amvusa. Into engisho ukuthi now uyafika uba-retrench manje usitshela ukuthi is the end of the world afika uNkulunkulu akuvuse ngokushona komsebenzi wakho. Ngiyakuthola lento oyisho. We understand? Ngiyakunderstand. Exactly. Ngiyakuthola. So abantu bangasabi start fresh. Abantu bahleli kuma relationship bafuna ukustart fresh. Bayicindezela abantu bafuna ukuzibulala phakathi kwama relationship they don't want to start fresh. Abanye basaba ukuthi abantu bazothi mina ngikhezi nganamfazi. Is right ukuhlala unganamfazi. Is right ukuthi udampiwa. Aqale ngawo ukudampiwa la emhlabeni. Pra choose yourself, my sister, choose yourself. Angazi ukuthi ngadvise abantu. Is either your brother or your sister, choose yourself first. Ungahlali phakathi kwe relationship while you are not happy. Choose yourself.
know that you wet something, know that something nekuthuza umuntu ohlala azokuphrita amasimba bese uhleli ngenxa ukuthi what will people say when I leave, what will people say. Abanye uyazi ukuthi lo muntu lo ngihleli naye ngenxa ukuthi uyathenga igrocery uyayenzana mangihamba la pra leave, everything will be okay. Yes. Maybe wena ukuthi uqala uphile ube successful is because of igcinezelo lo muntu lo mshiye Kutipa hayi yeah bempekise uthi podcast lana abafazi bangozi sibale wena bayenzeni abafazi pura emagwero la yabona isex kahle kukhona into abantu abangayi understand ngayo. Into yokucala ithawula. Yabona if like njengoba wena ubhudi so usesuzofika nethawula usuke mhlambe akuye nalo ngapha kithi and wena ngeke uzokhona ukulibona because like siyakhona ukuthi seliqhaqhe ngerazor sesilifake something yena uzofika athi masitshintshe ithawula yabona into enjalo kanti sekukhona lesilwane lesi sina sekukhona lesilwane lesi abasenzile ukuthi like sikubambe vele noma ungaphindi ulungele ilotho. Ukhona abanye abantu olala nabo kayi1 empilweni ngeke uphinde ulale nabo when extent yeah because mina nginabanye boma isister laba abasezi South Africa ukuthi banga rape yabona kanjalo. yes So labo my sister labo ngibacabala esibhono. So wena icondom uyifaka ekudeni mara ere end nizothintana la and if ubuyela endlini angeke vele uphinde ufile next wena so ofisa lo yamuntu ingako vele uyogcina so iclient lakhe lo yamuntu lo yebona into enjalo. After ubuyela lapha ke babese sebakhona ukusebenza babese bona seba recruiter nabanye and futhi ke bathi manje abasakhona like ukuthi baye lapha ekhoneni la sebabamba ifoni ba receive kungena ama order ukuthi ngesikhathi so available na kubanjwe line umsebenzi wabo uma bona bathola imali ya ungaphinda omunye umbuzo khona. yo I wanna watch that podcast. mina ngidideke njengaletha imali la Hey uyibona le host yo hey enizenze angithi when you advise people ukuthi sleeping with different people every day is something else. This thing ngeke uyibone manje ne but you gonna see it in future bra. Angithamuza uthini nina nalento lokuthi ngilala nami ngecondom I'm safe. No sure. Bra having sex is something else. Having sex you exchanging spiritual things there. You understand, especially into ayisho inkaba yabona inkaba ka speech bar kimkhubu lento le is dangerous. You understand? That's why amazulu bathi inkaba yami ilele la inkaba yami ilele khona nyofela la inkaba yami ilele khona. You understand? Sure lento le is dangerous if yohlangana nomunye umuntu with ama bad lucks wazi ukuthi those bad lucks are going to get you now. Jiki uyacosha emsebenzini awasho ukuthi ucoshela nemsebenzini uyakhokha ukuthi sinini ulalene sibongile. Eish jiki uhamba ngemoto imoto yakho bathini iyagubuda uyakhokha ukuthi jiki sinene ulalene sibongile futhi khona la emotweni. Eish uyangithola uyamuza lo mjito uthini labantu esibacaba la maqede kumshaya bomakusho ukuthi labo makhosha ukuthi la bayabhayiwa njengoba manje i-technology say i-advance kunabo bathina ama-escort. Wazi ama-escort uthenga efonini mangangena efonini manje uthembisa escort uyobathola labantu bala khona la emawini bakubuka uyamorder manje uyala impesli manje ulakhani awena uyibhare Allah ulakhani inyuki mlendele uyafila ngathi yadlala inkinga de uyisho ngakhona la ukuthi technology advanced
Hawu. Ayakuthola. I-advance ne-technology. Uyam-order engathi like Order ngathi u-order pizza. ipizza la Sure. Bese u-order bese umrequestele u-Uber uyafika. Shaya into zakhe umrequestele u-Uber uyava. Akuzwa. Yes. Shaya into zakhe bese umrequestele abuyele emuva. If uyalala ubhadale yokulala uyolala. Ayithola. La kubo la kunemenu kahle kahle. Uyakhetha. If ufuna black ikhona, if ufuna thick ikhona, if ufuna thin ikhona, if ufuna medium ikhona. Kusho ukuthi kune medium kune bathini? Angithi medium well done nani futhi. Kunane well done. Angithi sengisho inyama okay, medium or well okay, done well or done. crispy. Sure, kune medium kune well done kune crispy. Yeah. Sure, nalapha injalo. Wayithola. So labantu labo kuyasho lo mjito uthi babacabanga something. Wena mafika lapha mawushaya, mase uyemfazini, mafika emfazini awusamfilo lo mfazi. So uhlezi ucabanga lo ya, ucabanga ngale. Ilento lezi abasifakile. Yes. Wayithola. Hayi. Wow. Also ikahle indlela izokenza imali seziningi. Ziningi. Like ziza ngawo nazo seziza ngawo wonke ama site. Like phela nabo i-business labo leli sebazi Nonsense. yeah. I-business labo leli sebazi yenzela ukuthi badlodloba idlodloba lenyanga. Angithi that's why babayenza ukuthi babayenze just ukuthi wena ma uyazi ukuthi mathole wena ma ungasayithola lapha emfazini uhlezi ucabanga yena ngithompe imali. Exactly. Uhlezi uza la kuyuthenga umgayi imali obvious kumele ayenze imali abantwana bakhe baye esikolweni. Somehow angibablame i-business. Business ne-business iyaqiniswa. Umuzi nomuzi uyaqiniswa. Umuntu anyeke avula i-business la angayiqinisa kwenzeki. Yaqinisa isonto nesonto iyaqiniswa. Hawu. Ucabanga ukuthi wena umuntu angavula isonto avela athi siyathandaza kuphela angayenzeki ukuthi kube nebiza abantu. Kunebiza abantu ekhona esontweni nibizayo. Khona manje mangakutshela ukuthi ungayisontweni uyohlanya strong. Angithi into engithandayo. Uyabona uthandana. Wongathanda abafazi or uthanda mamakho. Thanda uNkulunkulu ekele ukuthanda isonto. Inkinga yakho ileta saningaphumeleli. Nithanda isonto kundlula uNkulunkulu instead of ukuthi ngithanda uNkulunkulu. Angifuni ukutshela manga naso ukuprove ukuthi uthanda isonto kundlula uNkulunkulu. Uya esontweni mara manje ubuza ukuthi esontweni bafunda isiphi script awazi. Mara mangakubuza ukuthi nicule iphi ingoma uyiwazi. Nginamanga na. Hayi ngescript ngazi ukuthi bafunde siphi ngalelo sonto le. If uya esontweni ungawazi ama script. It's because of mara awazi ama script mara mabangafika lapha bathi dlala i-keyboard uyidlala. Mara ungathi nya mara ama script awazi. Mawafika uyehleka. Yabo ukuthi uthanda isonto kundlula uNkulunkulu. Ningabojobe. Yeah. Nasi ningabojobe. Hayi, seBhayibheleni man. SeBhayibheleni. Alikho eBhayibheleni. Ngisesontweni. Ngilandela imithetho eminye indoda. Ngiyakutshela. Intasa izinto zenu zingahambi kahle. It's because of nithanda isonto kundlula uNkulunkulu, nithanda umfundisi kundlula uNkulunkulu. Manifika lapha umuntu ngimdlula nge10 years mara mangimbona ngithi father, daddy. Ufada kabani umncane kangaka. Umfundisa una 45 years bambiza ufada bambiza udaddy uyoshada umntana ona 15 years bese lo mntana ona 15 years mele thina simbize mother. Ngibone phela into le futhi na bayikhuluma ku PNC. Ku PNC or ku Make Jesus lo ngathi Make Jesus. Mara nawo ileyo mfundisi manje. Into abayenzayo abafundisi abayeni into abayenzayo.
Ngathi baba. Yes, umhlaba uyaguqa umpintshama umhlaba now is time for revelation impintshama. Jesus is really coming back now. Mina is not like ngiyabakhulumela or kanjani sengiyasho ukuthi like mina angazi lutho. Yeah, mina ngiyazi. Yeah, wena wazi. Ngiyazi mina. I'm sent by God to tell you, African child, wake up, African child, wake up. Stop wasting your time going to church. Abantu abafundi laba lokhu bathi bayesontweni abahlo. Ngabe lesikhathi sesonto ngabe uwenza ama homework wakho ngabe uyafunda. If you are a writer ngabe uya writer, if you are a comedian ngabe uyenza comedian. Ngayenza something empilo yakho. Uzinike isikhathi sokuthi ufunde iBhayibheli. Stop wasting your time going to church, going to sell your soul. Hawu. Into engisho ukuthi I wrong nalento ukuthi uthathe umntwana ona 5 years umthathe ona 7 years umthathe uye naye esontweni. I wrong. Lo mntana akakayenza decision ukuthi uhamba yiphi isonto nesiyomenzela i-decision. What if kule sonto uhambayo kuthengiswa ama soul? Kusho ukuthi lo mntana lo uthe 7 years naye sekayithengisile isoul yakhe sekana 7 years. Because of wena umngenisa kule nto lo uyihambayo nawe ungayi understand. Nayihamba lentweni niyahamba ni understand. You going there every day niya and understand ukuthi kwenzakalani lapha. Because of nephandliwe you were brainstormed. Ngiyakuzwa. No. Izofika liyeza, uyeza umkhwanazi. Yeah. Ngiyakutshela. Uyofika nasemabandleni. Manje sengikhuluma naye is one of uNkulunkulu agent of uNkulunkulu. Nina you are all agent of devils. Yes. Wow. Yes. Fire. Amen. Kunenye dialogue la enye game phela yethu le. Ezinye. Igame bathi sibulala abanye abantwana igame la. Igame. Oh, ngithi igame. Bathi Roblox. Game. Roblox game. Ibulala abantwana how? Sizoza ngalo mama. Ubuza mina ngathi mina yimi ngicreate le game. Izinto zenzeke emhlabeni. Ke ne ke soka ke tseba hore Roblox ke yona e mo kentseng mona hore be bile ba mo capture ho ba butua ka ha tswa o seng o fitla tla ka kamoreng ho nna re bosibu ha ke robetse ho fitlile ntato wa lekgowa a ba re bana ba tinne ba baje ke ho bane ba kentswe game ena askis a re lebitso la game ke mang o tshola lo honna o ke a butua hao o fuwe melaetsa o fuwe molaetsa ka toho hore ke nthwena ke mona a ba tsa mathewela ha ntse re dutse Luciamo a ba khutla hape a ba ambek ga motshwera hape ke ra Luciamo le tlo molokolla skatla ka maqheka ke re skatla ka maqheka ngwane nwa ke ngwana ka yono le tlo molokolla date mokoto ya ba sidi a khutla preaching ga lwantshana le Lucia so ha ntse re leka ho mo save o ntsa re ho rona ha khutla mama ke batla ho lata bana ba bang ke sono ntloelleng ke lo thusa bana ba bang so ntse ke re ho yena wena khutlela mmeleng wa hao then ga tlatla ha o so le hantle o go jwetsitse o etsalang bana ba bang ba tlo thuswa o ntsa re ha ke tlo tloella bana ba bang mama ke tlo tloella bana ba bang ke bana mona bana ba bang ene ka nako wa mmona hore wa lwana o khutlela mo batla lo saver bana ba bang a khutla ya ba le wa re duba ke be ke nka phone ke founela butua ka ke re ke kopa o dutse pela rona ke re ke kopa o founela ntate mokoto o mo jwetse gore itse re bitsa le bitso la hao
a re don't call that one. Ke re hobaneng a re don't call that one. I will go. Don't call that one. Ke re ke tlo phone ntate Mokoto ha ngwane no a sa khutla. A ke se ke bone ba lo re jwale lebitso lena o tla itshwarela. Hona le mo ke tla itshwarellang teng re se ke nne ga bapadisana di game tsena. Okay, ke mona mo re la rang ka phone re be go founela. Ya re 12 a re rapela. Ga bona sa sena matlane a ntwa. Ho ba ona re tlatsitse le jarete eno re tlatsitse it's after 12 ho bo fitla something e reng ho nna delete Roblox gaming ya hae o delete le Fortnite. Ade Mokoto itse qeta o delete Roblox le Fortnite. Ya ba wa tsoa motho. Lucia Moare jwale ho bane o re lahlisitse location. O khutla o tswa ka hare ho ye. Wa lwana ko re o kwatile ha o sana mo ba connecta. Why o re o tlusitse ntho tseo? Why o di tlusitse? Why o re lahlisitse location? A robala. Ha a robala a khutla ba khutlela mohle. So ha re ntse re rapela ne re na le tshidi ka kamoreng. Ha re rapela o re o tshidi wena bana ke tlo ba polaya kaofela. But wena ke tlo o siya. Wa mmotsa hore nna o nsiela. Are because kingdom ya rona e hloka batho ba tshwanang le wena. So wena re so kgone ho thola. Jwale ga mmotsa hore o thotse mang hape o re ke thotse his brother. Itse ha le 16 years. Ka ke qala ho kopanya bophelo ba hae. Yeno e rena le yena. Yeno e rena le yena. O re re kopantse bophelo ba hae. A re ha o mmone no o tsama di case. Re qetile ka yena ga batla le go lo mo sebedisa ka hara re bolaele batho. Ka tronko. Ga batla le go lo mo sebedisa ka hare hobane o se bete. Rona kingdom a rona re sebedisa makwala. Re sebedisa batho ba se bete. Re rapela mo. Re go re ebile ntwa le tshega kaofela. Ebe e re 5. Exactly na go ya ne a ileng a hlaka yona. Itse ha re yona be ke re nna le ausi be ke re ke ne ke kopa hore be re go amogela abuti kopa hore mamele. If batho bana ba re ba o hloka for kingdom ya bona ka o tsho o matla. If o kgone o break 18 chakras. If o kgone o break di portal tseo o ka kgona go gutla mo re tlo o thusa. Ebe nete Mokoto before re fihla mo ke lebala yena ha re retsa thapelo ya 3 before re tla fihla mona mo re reng alwane teng ke be re ho yena be ke re ke roba any connection. Bana ba ntate Modimo ba ithute o mamela moya o hallang ba ithute le o tseba hore ke dithapelo di feng tse rapelwang ha maemo a le jwang. Ke be ke re ke roba moya wa Roblox, ke roba moya wa Fortnite. Ke mona ma fihlileng a confessa a re jwetsa hore bana ba lona ke ba tshwere mo. Ona robetse so bona ha ba bapala game e ba e bapala jwang. Ona robetse jwang. Ntate Mokoto ha re roba moya Roblox re breaka every code, re breaka everything a hlaya re so be re Minecraft abare Minecraft high violence. Rona re deala ka di game tse violence re khona ho ba capture mo. Re khona ho ba tshwara Roblox nyo a bona ntse le re ke game ke teng mo re khona hore ba nke re nke moya ya teng ha ntse ba bapala ntse ba re ba breaka ba breaka di code ba tsamaya bo metsing. So be ke mo botsa ha tswa be ke re
a komplelle who is this Lucia a ba re Lucia mo o teng ka go Roblox ba ke rejeso ke morena e leng hore ha o robile matla a Roblox o qetile ka Luthia be re tsamaya be re fitla a etsa ene so be ke founela tšhomi ya hae mme wa tšhomi ya hae ke tseba ba hlotse ba bana ke mo jotsa ke re mama ne ke kopa o yetse o delete ntho eno phone o la tsoa tlase a wa iketsa jwalo mme wa tšhomi ya hae ke founela mme wa tšhomi ya hae hore ho hlasa awe ho hlasa Lucia hore na why o spreader ntho ena hore this lady a tlose ngwaneno wa hae mono aba aggressive o la kopanya ka moreno a isa hodimo lefatshe akoni wona manje ukuthi lento buthakathi yasi ikhona cabanga manje yabona bengisho ukuthi technology advance like mina ngicela ukubuza like I understand the suit naso mngani wami like ngizwe seyathi unterapile muthulu like into engifuna ukuyi-understand like le game le i-physical or like i-online le game bayidlala on the phone angithamuza ukuthi lo multiplayer sipoko sakhona bathi Lucia maka sibona first bekasibona esibambele phone the way bayidlala ngakhona ifone esegamini bathi Roblox ngothi angisazizwa manje bathi Roblox le phone uzangithi free game ngithola nje mangibona ama comment abantu bathi le game lengaphakathi nama game different igame bathi Roblox ngaphakathi nama game different mara they can steal your soul on that game maloko ubreaka le stage leso yakwesinye stage njengoba asho uhambe emanzini that's why they are stealing your soul that's why they test umabulala umuntu lapha that's why they are being able to match ukuthi okay wona nesibindi singaka kule game le that's why athi umntanakhe babamtshela athi umntanakhe the way sifuna yena because une agent enkulu nesibindi lesi abantu abanganaso ukuthi semsebenzise ukuthi ayobulala abantu ejele shithi beka igame nawe efana nawo uba consistent game senyasha angithi like manje ngidlala Roblox ngathi dlala Roblox senyasha ukuthi angithi kunabanye abantwana ukuthi like umunye ukho like uFrostani TV mangaba ku TV akafuni ukusuka ehleza ku TV so uyangithola ngazi if you understand na umunye isihleza sefonini akafuni ukusuka efonini uhleza umthola sefonini noma kunini uyangithola mhlambe bekolabo abantwana labo banjalo ukuthi yena ohleza kanjalo nanoma ungwasi gamer as long as mina ngumngane wakho angithi mina nginayo Roblox la efonini nyokutshela abantwana besikole yabazi ukuthi badoma kanye ngitshela ukuthi kunenyiki bathi Roblox mnandi nyakusendela uyangithola nyakusendela futhi banyakusendela le game le uyainstall immediately uma uinstalla nawe noma unganasibindi leso mina nginganaso kodwa bayakutholela esakho ispace ukuthi lo somfaka la uyangithola uyayithola ngiyayithola cabanga sibhala abantwana abantu kwana manje babhizi bayisa umndeni le nale abazi ukuthi kwenzakalani ngabantwana ile game so people must be aware noma mawuthi ushayiwe ishayile sipoko Lucia like sesiphumile egamini saba physical sesikhona manje angithamuza ukuthi ila sikwate khona futhi makafonela omunye umama walomntana lo yamtshela ukuthi tshela umntana ukuthi adelete ile Roblox le yabo le injani ile akwata khona ukuthi why utshela lo mama lo ukuthi adelete because umntana wakhe samnida ila amsha khona siyashaya isipoko kunomunye umama mina ngike ngasebenza naye Spa ukhe ngicela esinye story athi umntana wakhe wathatha umpopi from estradini mathatha umpopi kanje lo mntana usho ukuthi uyadlala ngawo lo mpopi manje lo mntana mathatha lo mpopi estradini uya bathini uyasuka erumini ukokota erumini yabuthi mama umpopi uyahamba umpopi uyakhuluma wabathi hayi wona uyahlanya mbelo la mabili after 5 minutes mama lo mpopi uyakhuluma umama uthi hayi akwata mana avule umnyango athatha lo mpopi athi ulahlela ngaphandle why Miriam ithi yo God help me uthi masaya ngaphandle awuthi lento emshanga enye into makancane khala ngenye impama uthi akashongo next akakhuluma next uvela ahamba straight emabhayini ayolala jo akatshela nota yakho bathi
Shithi le mpama le bahamba nofutha kuthulu yaphapho enzani. Imshaya mbala lo. Yes. Yo. Mhlawumbe izinto eziningi madoda ngeke Mfethu kuningi okwenzakalayo sibani kuningi, so parents must be aware of this game of Roblox. What hey bathi kuyafika abantwana bayahamba le they're taking your kids' souls lapha ya guys. Hawo Wolvi. Yo, hayi ngeke. Ha kubi ngempela. Awu baby. Hey, iphula emagoyera. Straight. Ngomela ungicocela ukuthi isho ukuthini nenze ukuthi ubhora amagwera. Wabona sasemncane bokuyilanguage yethu ama-apartheid le. Yeah, ngalesa sikhathi zabo 1934. Ngithola. Yeah. 19 1934. Okay. Sikhulumisa ovamba. Yeah. Ovamba. Okay. Akuthola bona bo Sylvester kaya. Yeah. Sikhuluma sovamba. Kunjithini la kwethu. Angifuni abozono. Ayazi abozono. Abozono bona zono wena mfana zono zala zono podcast la mara le ya champisi yayiza le. Kunelede ngonyithini la kwethu. Ma angazi mina ukuthi la language lawa like angazi ukuthi yakudala or abantu balayeka sibazenzele bathi isitsotsi sa. Manje mina ngitshela ngale yakudala ngithi le since ngo 1976. Kunalezi abo Ngokoni. Oh. Thiki Mathaikoni. Ngibogomi igogo ugomfu ugoni ukubhegoni. Yeah. Ngizigoni kuthigoni ngithegoni. Ngizwile ukuthi thini. Yabona ukuthi ngikuzwile ukuthi thini. Ngitheni ecaleni. Hayi. Awu uzenjani ukuthi angifuzi ukuthi ungizwile na. Awu. Kuthigoni. Hayi yazibagola lapho. Kunezinye wathi hayi ananto endigre. Yeah. Yangona tho. Abo Mantsela. Babo Mantsela Mintsela. Yeah, Mantsela. Wa Mantsela or Nantsela. Kenya Kantsela Tsutsela. Hayi. Ngachavi sivala kanjalo bafethu. Sivale la. Okay. Hayi sibashilo bafethu bathi sivala kanjalo bafethu. Bathi igazi lemvana nibonile ishisa kakhulu manje bathi siza nomfutho ngenye into bathi will advertise it or will post it or kanjani I don't know. Umduduzi kababa. Uduli kababa. Oh, coming soon on YouTube. Yeah, nge 12 November bafethu. 12 November ku YouTube bafethu. Catch you idula kababa lapha yana created by AM Studios. Asibonge naku asibonge naku sponsors sethu or people that we trying to attract abo hey guys, yeah, we are looking for people who are educated on acting. Around Calfontaine, extension 1, extension 2. Yes. If you know which one you are educated guys, please, and you know which one lento lento funa kuyenza and now 925 nakhona because lento lefuna ngana 925 there is this agency that is looking for background actors. So if when we ask to dedicated, please guys, you can text us here or la ubona khona le message because we'll post this on TikTok, on Facebook. If we want on Facebook, then inbox us on Facebook. If we want on TikTok, then text us on TikTok, guys. So that we will be able to see a group. If you can be a group of maybe 14 people, maybe we can work every day. Hey, let's and it transport is over corner. There's transport. There is lunch. So please guys, if you know that you are educated, don't come here umuntu azozazi ukuthi yena akafuni ukuba i-background actor bese sinenini mabambuza ukuthi available atshela ukuthi hayi sikho mina hayi mina ngitakiwe futhi nguphi basala ukutaka ungataka mara sikusiyayi sisiyakhanselwa manje ngenxa yakho. Come on, sesifuna umuntu ukuthi u-dedicated uyayazi lento la yenza is doing this because of she or he loves it. You understand? So yeah.
vala ke mfana asekashilo ubaba aye ngapho sithi nami bese bengisasho lapha ukuthi sibonga ngapha kubo DJ Sibuti iMoFire ngapha yayibona lengozi sibonge nokumama wethu Stefina Phasha incwadini ngenology enkulu asipha yona lana kule incwadi ezakhe yayibona lengozi ay as AM Studios we are out yeah sithi webu asivaleni kanje wafethu sithini we pura Oring o tsena ka Johannesburg ngera tsa Johannesburg Johannesburg ke Gauteng o tsena fela a gru o tsena Gauteng o tsena Gauteng wa feta Gauteng o tsena Johannesburg awa o tse ke re go botsa wahane o feta Gauteng o tsena Johannesburg ana Gauteng ke king o na Gauteng king ke province and then Johannesburg king ke Johannesburg Johannesburg sa re kae king Gauteng province Johannesburg king Johannesburg ke city ager o tsena ka Johannesburg I mean ka Gauteng o feta Gauteng o tsena Johannesburg o tsena Johannesburg ka mo ngele o tsena king ke Sandton ka mo la ngele ke Sandton o tsena Gauteng o feta Gauteng o tsena Johannesburg ka mo la ngele king ke Sandton wa go feta Sandton ka pijana ke Maraba start wait ke o tsena Gauteng o tsena Gauteng wa tla ka Gauteng wa tsena Johannesburg o tsena Johannesburg o tsena fela ka ngele ke Sandton ka pela Sandton ke ntwe yo ke Maraba start ai gone bona la no di vela Maraba start le Sandton di gole le gole ba ratheletse a le malenge re ke re ya Gauteng wena o ya Gauteng o ya Maraba start ke Pitori Sandton e kwa o tsere bole o tsere tamavang ke a bona o tsena Gauteng o tsena Gauteng wa feta Gauteng wa tsena Johannesburg o tsena Johannesburg di re Pitori o tswa ka Johannesburg ba le o ile Pitori o feta Pitori o tsena Sandton tlo ba ka Pitori ka le ba ka re gore Maraba stata go Sandton ka Pitori ai Maraba stata go reka e go Pitori a ke ene na go bona ke Maraba stata le Sandton di khumane so wa e tori ya kae Sila location Sila